wan subung na hazagi to nadi beleke hambai o zendang kha beleke no public ni thanigo very confusion nungo te public ro very suffer ngi to tani kha ke TRPC jepro ni simi search na kha search na beke ne puila sing latex dam 110 টাকা khlaikha boni porete 5 টাকা bar ko 115 টাকা khlaikha ke TRPC kan ka latex na sing seat te scrap man no sing tabu sura tu nya hai rakho sudah sungguh di sini sedang. Kerja sim thani go production mana awalnya sungguh latex ningi sung seat kaya seat do sung palu. Ini kata apa? Orang sel latex ni dam. 115 টাকা ke sung tabu roi tu mana. Apa ke berarti sih latex mana ne rubber ni betul. Bona TRPC tabu sura tu 115 টাকা ke naik tu. Boni DRCC kaya se kesi do. Ini kaya tabu sung open no zeta sini beneficiary ro individually ber private halai. Apa bisa ke fal tahu tu borok sih nai. Tapi various beneficiary various borok ni variety ni price ni borok jadi jadi mati fal jadi. Apa high line ni borok ni nejo mula mana income kan ke. Kaisa nejo mula mana income kan ke borok jadi private o borok individually fal jadi. TRPC kaisa PSU borok latex naga ni tunggu. Tapi monthly hisabe borok no a payment khai jadi. Jadi apa 115 টাকা kita pun naik tunggu ni. Aro jadi latex ini beneficiary ro kan ke borok je o seat khalai je kasaro kabang ma borok ni je deprive maro a borok deprive nya ni yo khamu kiaba borok kabang ma problem to mana ba daily income ni bagai kisa masa kon rang ni bagai borok ma phalu a jaga na borok ni ne jomu no aro jaga deprive ketaba ang beneficiary no pun kobok nai je borok ni rubber ni social ni jomu no mana income kan ke omte hai kaisa PSU zeta register o mobile borok kaham clay communication nagai fal kan ke borok ni latex ni price no borok ni jomu no mana ta bogram di nang rubber seat ta fal kha rubber seat khai borok 120 position ke fal ni se khara ab to sangsia borok je fal ni ko baksa ke 110 টাকা ke fal khara baksa 20 30 inge sing latex je jaga bu tinyo se 115 টাকা nai ke borok abono snamai salba saldo foramai busu karni ho labor khato mani polisi 120 টাকা 25 টাকা ke mana inga borok ni ara busu labor ni dam borok busu tha te saltha salbri borok ma framani ar ni te ammonia ar ni dam busu kha om hai kai te manam sanam busu borok ni tam busnai problem face ma khai cost ma khai inga abni bangine sini beneficiary rono ko bangani busu संस्था bai khai kaham ke borok related tongoi abono borok ro khang ke borok je o je seat khai je cost khai mani ab cost ni muile to muskil khabon thani wa je bo salthan salbri je borok ar ni go labor khai to mani frangai to mani abono to yei borok ar ni go time wasting to mani abani boni benefit ke kis ke labor cost ke kis abani bagine joto beneficiary na sarai je latex ni ro je direct latex ni ro khang ke ba latex ni ro ke bro ro khang ke aroni ni porishram ni mullo te extra aroni go burden unosto mia te aroni go phrawani rayani hai ni ni beniro costo mai yo apne bagine latex je to TRPC ta direct nai to no TRPC on latex ro kan ke ndiro ni DRC se khai payment pore 115 টাকা mai to mani abu bus ndiro ni bagai time bu base te ndiro ni ne chumu ma abono sung tabo sini beneficiary no ma so ni tabo latex namani olobo sang seat nagai de mano scrap nagai de mano bahai ke sini beneficiary no bono sang borni abono sang kaisa platforms nai mano abono sang already one so leja abni bagai ta kabang ma company national international company ro sang asok nai abono te bahai ke broadly borni ne chumula bai sang seat thang hai ka borni scrap thang hai ka latex thang abono sang bahai ke te industrialize kai mana abni bagai sang yapri nahari madam je tabuk je TRPC je hai to mani latex je nai to mani practical lo jutno bagan hai to nai ro ke ba rangai ro rawi to ko horo sakta sumoy basai rawo tei bisa 10 ta 11 ta thani thumu ya koi tu bheu inge latex pai TRPC latex pai to ngang ke borok ni a jorao borok bhaki phalnai bo bai communication ke to mani bagi ja hai ke ba am ha je practical je problem to mani beneficiary में है के बाद जे राबर जे प्रोडक्शन खाने रोगी aboni bisingo tabuk TRPC latex final bagai bobai communication ke tom bobai ke buskan salana harjak mai abono step nadi tabung na sing latex solidi collection khai tungo sini latex center bisa deputy manager latex center sing jot to je jago sini beneficiary demand khai asaga sing latex center collection center asugulu
इनके बनी बाकी संग बार संग प्रेस मीडिया नि ब्रंग संग सागलाई जे जागा वो सिनी बरक रो राबर प्रोडक्शन के बांग तो बुटी यो खागई तो अथो संग रो बुटी नो फाजनाय जागा करे रूल खाजनाय जागा करे रूल खाइमे मेने परिबो नों देन जमिलो मानिया आ जागा वो निरो जदिनो रमदि मिनिमाम 20-25 परिवार मिनिमाम 20-25 परिवार 30 परिवार पनि निरो गारा ने प्रोडक्शन खाइनै दंगो आ जागा वो संग निरो नो कलेक्शन सेंटर आसो मिलो नाय सना अपील खाइनै ने संग सब साखलाइखा टेको बखलाइखा तागम देखेने गोबां जागा लेटेक्स सेंटर आसो जनि संग लेटेक्स कलेक्शन खाइ इंगा दा मीडिया नि बिसिते हाय मानो बार साखलाइदो जे एरिया वो संग रादा राबर प्रोडक्शन खाइदो अथो सा जागा वो सिनी प्रोसेसिंग सेंटर करे आर जागा वो प्रोसेसिंग सेंटर करे इबागे बरो प्राइवेट निजे इंडिविजुअल माखानि इंडिविजुअल माफाल आ जागा ताहानि निरो जदिनो संग लेटेक्स रोनानि मुसु खांखा के निरो संग बाय कम्युनिकेशन खाइदि निरो काइसे संग एप्लिकेशन फॉर्म नॉर्मली खाइदि सिनियर आसा सुजना फैमिली सिनियर बेनिफिशियरी दंगो आसा सिनियर प्रोडक्ट खागो संग और नियो कलेक्शन सेंटर दि अथवा प्रोसेसिंग सेंटर दि जदि कहां कलेक्शन गय तंखा कहां और जागा नियो प्रोडक्ट तंखा के संग और सुनो कलेक्शन सेंटर या प्रोसेसिंग सेंटर आरो सिट खाइने जा आरो लेटेक्स जमा रोनाय जा आ जागा वो संग सेंटर सासे आसो रोनाय हमते एके ताव कमा लिस्ट सफाइजा आबो कताल के आसो रोजाबिले अलरेडी बो लिस्ट सफाइ संगा नाजा तंखा सेंटर बो आसो रोजाबिले इनके जारा मान्य खरो निरो मीडिया नि बिसिंति खनागै आबो जोगाजोग खाइदि निरो नसं कलेक्शन सेंटर आसो रोजाबिले अब त्रिपुरा हास्टेबो जे राबार प्रोडक्शन बागे जे प्रोसेसिंग सेंटर है स्मोक हाउस रो आबरो काइसे जागा खाइजानि त आगे खते खाइजाखा अरे अब भेराइटी वेरियस प्रोग्राम ते खाइजागो सिन TRPC नि बखाते खाइजागो राबार बुटनि बखाते खाइजागो अब ते एकलागि ताबो भेराइटी के खाइजातो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बो खाइनाय PTC नि खाइनाय हम हाइलागि TRPC बो खाइ बागैनो ताबो सिनि अलरेडी 6 तारिखो ताबो एडवांस मास आसनाय 6 तारिख है ना 6 तारिख कैसा जिनी अमते हाइसन साम गोबां मा खायना थांतंगो जेदा अरनो जिनि लेटेक्स जिनि जे र मटेरियल्स दं माने अरनो जों अरो इंडस्ट्री खायगे आबनो अरनिबो साम खायखाके सिनि अरो जे ग्रोअर्स दं माने ना जे फालनाय रो आबरो जे उत्पादन खायनाय रो बर बय मानाय बरनि नेचो मुल्य मानाय अब हाई इंडस्ट्री करै दाबो कैसा सितो मोर जागा लेटेक्स रो माने आरो बाङैनो आरो जागा कैसा ना बायमाया एक प्रोडक्शन गोबां तंखा नानाय के कम आबनि बागै रेट रो काहाम के माया एगाम ने बागै जों काहाम रेट नानानि खांके इंडस्ट्री काहाम मांगनाय मार्केट नेशनल इंटरनेशनलाइज मांगनाय आबला इंटरनेशनल इंटरनेशनलाइज खाने बाङै ने TRPC आबनि जतनि जुसना नासा ताकलाय राबार सिनि बेनिफिशियरी टारगेट दमनि 7000 आसकमनि परे आगासक 20 मार्च एका आसकमनि परे जों टारगेट नाहाका सिनरा एप्लिकेशन सफायका 12000 नि आरनि बिसिङो जों 7000 जरति फेरालाइसनै 50 खाय खांके 6000 थाङो 6 जन लागि जों 7000 खायका फियाबा राबार न जतन साइमान राबार कान्या नि सगां बिसा नि सगां बनि नर्सरी पलि नर्सरी माखाय एके आ टारगेट नि होनो सारे 7000 नो जों तामखा 7000 नि बिसिङो सना आसे गोबां ताकले नर्सरी करि पलि बेग सिटलिंग करि नै सिनि 3661 आसे जराते सिनि वेरीफाइड का कंप्लीट एका आ जागा वो जों ओ जे वेरीफाइड मानि आबो 16 तारिख आगस्ट आबो फाइनल जों खायका जे वेरीफाइड मन जराते आबो जों रनानि थांखानि ओ तांखा सिटलिंग सिनि पलिबेग पलिनार्सरी होनो आबो बेलेके क्राइसिस संनि थांखा तानि खांके सिगांबारे निसिमि टारगेट कतर करि आं फाय बसगां टारगेट किसा दंमानि आं फाय टारगेट गोबांगो निकाबनि बागै आबनि मुताबिक जों सिटलिंग माथो बियांखा हाय फने जों प्राइवेट नार्सरी नि सिटलिंग नि होइते नागै जों all the 3661 no जों फिलआप खायनानि बागै ताबो जों गोबां कम फिलआप खायजाखा ते किसिसा बाकी दंखो जेदा सिनि सिटलिंग मायनि बागै गजाय बेखा एके ताकलाय जों अब टारगेट दंमोन न जों मोटामोटी फिलआप खायखा एके बरि लगे लगे वो जों ताबो आगर 50000 50000 आगर गुफा जों कानिगो बनो 200 250 खायगे रगो आबो ताबो 500 गियाखो रबाय 100 गियाखो तानि खांखांके जों आगर बहायनो सिनि मेसिर आगर बुसा जतो जागो अवेलेबल नि एबा अब मासय कायपने सिनि अलरेडी अब बजेट सेंक्शन बुंजा अलरेडी अब ठीक बुंजा जे 50000 टाकलायनि बागै जों अलरेडी ठीक बुंजा ते कायबो दङो कायबि सुदिया एके चन्दन खांके टाकलाय गया चन्दन की खालिनि सिंनाय अब बहायनो ते कैसे बेलायके ककनो बेलायके खना थकजनाय ते यो सादी टिश्यू कल्चरनि बिसिंति जों चन्दन कायनानि नै बसकांनि बिसिनि सिनि आबनि बागै जे गो फांवा फनि बिसिंति जत्तनि सिनि इकोनॉमिकली कहा मंगाय आबनो जों जत्तनि सिनि जुरनाय इंगे राबार कायबनि बिसिंति सिनि बर परमानेंट इकोनॉमिक सोर्स जों थांखा
abani bade te gobang mana jat abano sing kaine jaga kisawo gobang income faine jat abano sing te kaine bes kang abro kai jat nai ika taklai sing bamboo tu shop family ni bagai tabo already starting tongo soli tong haba processing bamboo bo sing start khai dona aba haikena various plantation start to kaham tani khangke tinini sal kaisa belai ke important sal tinini sal no jotto na sing saimana te moi to khlaiga Sardar Vallabhbhai Patel ni asaimani sal o sal no sing unity ni bagai unity symbol hisabe pesango sal no observe khlaiga te sing o sal no kaisa sini bartha kotor mano sap nai hamsa khainai obo hai sal no sing tini borom rolai juda program ni bisingti Run for Unity sing khlai jaga bangma janjaja organization ingai jekono program kabangma sing khlai to tini ni o salo jotono ang kha kaham ya faru Sardar Vallabhbhai Patel ni asaimani salo te khaksang mo ya faru te tini ni o salo na sing TRPC ni bekhakte te on behalf TRPC chairman ngai sing tini kaisa ya Patal kaisa namani abono tini social media ni bisingte print media ni bisingte web ni bisingte joto ni bisingte saklai ni bagane tini ni omo press meet ike o press meet ni sepoi lawan sanai tini kaisa belai khena khatungma singsa te belai ke Patal ku kaisa jujuna ba scheme a jujuna ni bomungkha biswakarma jujuna abo 15 August na sini prime minister honorable prime minister Narendra Modi ji apno saklai kha te abo saklai mani bisingti tabo pura state no whole state no abono rohar jakha te aboni samung feedback besang tabo already seng jaga ni naitong state level ika aboni bagai sengara nukha 18 je professional a jaga wo include tong angkar jaga wo seng data nai ba wani samung khainai ba mystery omte hai kabang ma 18 profession ni je category wo tongnai borok no biswakarma jojona ni awtawo tubjakha Ikasini sadram tangi janai, mane antim ব্যক্তি ni je sing profession pesha abono onar khaigei borokno samungrana ni bagai o scheme no tobojak mani ika aro singnuka sini TRPC obong khasing bises lagi tabo sing TRPC ni rubber plantation khai tongo ika rubber plantation ni loge loge sing taklai ni simi agoro to plantation khai ni sengkha te nabar te bisinte sing bamboo plantation khai ni beseng tongo te bes kani sala sing pote plantation sing to bane various plantation sing to banai amni bagine bises lagi sing ta kabang kum nuksa geje tripraha wo chini o tripraha ste ni bisingong khangke rubber khainai jotto ni slai kabang ko je sini hills area wo eka abar rubber beneficiary ro sini beneficiary ro court na rule khaigi borok tang khai or rubber 6 na jage eka abo kaisa sini rubber ni artisan eka amni bagai o je biswakarma jojona ni bisingo rubber artisan agar artisan te bamboo stick ni artisan o tinta artisan arani go include khaisa gya abo bises lagi notice no oboro unku gu abni bagani notice ni pura notice whole notice no agar artisan te tabo bamboo te rubber o kai thamno biswakarma jojona wo sang include khaina ni bagai tini sang minister of sini MSM ni minister no basang rohar kha তেইসং সিনি অরনি অনারেবল সিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজি বনথানি বসং ইয়া ফারখা গা ববাই সং কবু সালাইখা তে অবনি বিসিংতে সিনি ও যে আর্টিসান তংলাই রকনো ও সুজনা ও দাগৈ বরকনি লাইভলিহুড বরকনি ইনকাম জেনারেশন नि বাগৈ তে বরকনি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন नि বাগৈ ও সামগ্রক নাংজাকথং হनै সঙ্গিনি বনথানিগো মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইখা একা আপনি বাগৈনো অবো বেলাইখনে কটাল কো কাইসা সিনি কাইসি ইয়াপ্রি Tiprahawa sing rubber khainai besek borok kabang te aro nesini borok jok to islai kabang ku gedajak haipane borok ni mungsa scope kri kata bok sarate o beneficiary no benefit khainai ni bagai kabang ma lama sing tama khlain man abono khlaina ni thangtani go no tini ni o yapri katal anga wan sobu te sing khakra khapito khlaigo o scheme ni bisingo sini dakti no artisan habainai te o scheme hagai borok ni tamosnai borok ni langma hamkhrai ni lamago rangri ajina ni hamkhrai ni lamago borok ajaga go sep mabainai abni bagine tini no saklai ka o jaga o sung loge na saklai na klange je to obosini rubber artisan aro bamboo ni stick artisan te agor ni artisan je to include dingnai sing khaigo ngai thang khangke ngbo ngai boni bagai je jara sini jara rubber artisan ro nawa asa gui seats na nai ro nije individually seat khai phali to nai ro borno jotto saklai borok jotto no borok ni
आइडेंटिटी ते बरक ने जे मारी दंथों जे बरक अरो स्कीमो हामानातै आबनि बागै जे ओ मीडिया नि बिसिंति जों साख्लायनाय निराव आबनि बागै जत जोंबाय जुगाजुग खालायजादि निराव बाहायके बो स्कीम न नाहारि मानाय ते ओ स्कीम नि सेफनि बिसिंति निरावनि हाया हामारि याकलि नुखुंनि हामारि याकलिखौ बाहायके निराव तिसाय मानाय आबनि बागै निराव जतनो जोंबाय जुगाजुग खालायि मानो अंका आमनि लगे लगे संतेबो तिनि हामबाय मा याफारो जतनो TRPC नि बखातै जों ताख्लायो राबार काइमानि लगेवो आगर काइ तुमनि बेम्बु काइ तुमनि बिस्कांगो संते बिसन दंदो ते गोबांमा पद्रेपट जाप्रेपट काइनाय आरो बिसिनो जों रिहेबिलिटेशन जेतो सिनि TRPC नि फुल फॉर्म का त्रिपुरा रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन एगा सुरु जों प्लांटेशन सिमि खाया रिहेबिलिटेशन नि बागै बिसों गोबांमा सामन खायनाय ते निरावखौ सालबुंब्रं नुनुबो दंना जों TRPC नि बखातै ताम जों बिस्कांगो नाहारनानै थांतों आब्रनो बनिराव गोबांमा साइमानो तेवैसे तिनि हायने रिमाइंड खायफिगो अब हाइख्लायगे जों सिनि ओ हास्टेगो सिनि बरग्रबे एमप्लॉयमेंट जनरेशन खाइन थांथानिगो ताम जों TRPC नि बखातै तो बैफाइमान आब्रंनोबो बिस्कांगो दैबोसों साख्लाय जाफिनाय तिनि जरति जे नाजाकमानि आबनो जतननो प्रेस नि बिसिंतै आपडेट दजाबि दंगो बिस्कानि सालबो अ हाइखेनो जों हायने जे कुनु स्टेप जोंना हाला हांखाके जेफा प्रोजेक्ट बा जेफानो स्कीम बा जेफानो कायसा थीम ना हाला हांखाके लगे लगे जों पब्लिक न मीडिया नि बिसिंतै आबनो जों बाकि बाहान खालायगे इगामनि बागै तिनि जों जतननो हास्टेनि ति देशवासिनि जत बरफरंनो तिनि जोंते कायसा तिनि सालनि कायसा कतर नाहार मुं खांखाके कायसा गुड गवर्नेंस खायनानि करप्शन फ्री खायनानि इंडिया न अब कायसा नाहार मुं तिनि सदर बोलबाय बिदिनि आसायमनि सालो जों असिनि TRPC न जों अमते हायके काहाम के त्रंगानि बागै बोसों साइतो गयतंगो जेते सिनि गुड गवर्नेंस नि कायसा पार्ट कतर मानादै ते जों जतनो करप्शन फ्री खायगे जों साम काहाम तांमानादै अब जों तिनि निसिमि ते बक्रा खायगे TRPC नि बखातै अब सामु सांग तेंजागै दं गाबनि बागैनो तिनि नखरनि बसकांगो साप्लाय फैगे जे सिनि बसकांगो जे कुनु स्कीम जुजना फैके आबनो सिदि ते आर जगह तमा कार्जगै तंग आबनो जों हाबनानि ते हाबाय पाइमिनि पुरै पुरो भाइ केनाना आबनि बागै सिसाइ तंनि ते जतन कन्टाक्ट तंनि